Anyang aki din! Aldawan, ngam adda ka pa'y laan nakatugaw di tapagidam ti Riyaw. Apay, awan panggap mau ama panagtrabaho. Ay, sana ka mapanagtrabaho, urang bakit? Nay, anya ko matirasaon taapay adi mo kaya ti mapanagtrabaho ti Riyaw. Ay, adda sakit ko, urang. Grabe asakit. Anya ko maday ta asakit. Adda sakit ko nga anxiety. Anya, ada sakit mo nga ansayat eh. Kaano pa'y day ta asakit mo? Ay, itay lang agsapa urang bakit? Anya, Ay, uwan. Panagriknak at mabutang agmata na mapanagtrabaho. anya, Uwan, panagriknak kat mabutang agmata na rumwar. anya, Panagriknak kat mabutang agmata na amakidupong kadagiti na tao. ha? Panagriknak kat kaslasan ako na tao. Salbag ka ti Riyaw. Kasano ko matipan nakaambom nga ada sakit mo nga ansayat eh. Ay, napanak nagpa-check up iti doktor. Hasino ko mati doktor anang check up kan ka ti Riyaw? Ni Dr. Teriaw. Neta! Nay ko bait. Apay nga agtapis ka nga, urang bakit? Ala, tumakder ka di ta nagtugawam. Day talamang lukluko ti ammam nga ramidan. Uncle, nakatugaw ka mat ngagmay-may sa diti paraangan nyo. Kun madlaw anaw nagtipang panunutin nyo. Adda nga min sakit ko, banay ka anakan. Ha? Adda sakit yo kunam Uncle Teryo? Wen, adda, grabe ti sakit ko, grabe talaga. Anya kumangay ti sakit yo, Uncle? Anxiety. Anya? Adda sakit yo nga anxiety, Uncle? Wen barok, makarik na kiti panagbutang. Kay kayat ko tagmay-may siya. Anya? Kaslalalya pa yan di pa nagkita kini antim nga urang. Asos. Delikado nga rodan, ano kas Uncle? Kat nagpa-check up kayo na ay iti doktor. Ay kinalpasan akaanakan. Kay adda tumtumaran nyo nga agas iti anxiety. Diyak pa'y nga ron nakagatang. Tawan mo't paggatang ko barawk. Anya? Iso nga ron nga dag di paraangan nga agpampanunaw. No sa dino ti pangalaki ti igatang ko iti agas ka. Manuaya ti kasapulan nyo kan kayo ti paggatang iti agas yung Uncle. Ay no kasta. Ikan na kiti paggatang ko iti agas ka. Uy, Uncle. Ikan kayo ti kwarta mapaggatang mo iti agas mo. Tanay, nakakaasi ka mo. Ay, uray mangtid ka lang iti limagas o tapisaos. Umdasan na paggatang ko iti agas ka, oh. Mabit lang nga rodang kala. Ikan kayo ti kwarta mitamot lang. Ay, agiyaman nak, bani ka anakan. Apayan ti Riyaw. Kunak mano agsaksakit ka. Apay day tatalo abuti ti arak di talamisaan. Ay, dagito'y nga arak, kinresita ti doktor nga agas ka, urang bakit. Anya? Inreseta ti doktor nga uminom ka iti arak? Wen, urang bakit. 3 times a day ti panagtumar ko iti agas, sigon kini Dr. Teryo. Anya? May sa abuti ti arak iti agsapa, may samat abuti ti arak iti aldaw, kan may samat abuti ti arak, sakbay amaturog iti rabe. Ay na, Riyaw. Napukawan ti limbang ti panunot mau. Aramidem pa yan a doktor ti bagbagay. Kan pagagas mo pa yan ti arak. Mala, panawan na kon, takayat ko tagmay-may sa urang bakit. Nasken at umarukon ti agas ka, tapno sana kumaro ti sakit ka, nga anxiety. Di kay samutan sumsumrok iti trabaho yu tatang. Di kamutan makitkita arumor ama pa nagtrabaho. Ay, adda nga min sakit ka, way na anak ka. Anya? Ada sakit yu tatang?
Anya ko madayta sakit. Anxiety. Anya? Ada sakit yo nga anxiety, tatang? Wen, anak ko. Grabe ang sakit na ita. Makapamauyong, makapamagtik. Kat, amo ka din ni nanang dayta sakit yo, tatang. Ay, kinabayagan nga amuna, wen na anak ko. Anyat marikrik nayo aya, tatang. Panagriknak nga raw, ket kasla mataya kaon. Anya? Panagriknak ket kasla dya ako naganggaangas. Agkakanat ti sumsum kaniti isip ko, anak ko. Ay, delikado nga raw dan dayta mapaspasamak kada kayo, tatang. Delikado no jak makatumari ti agas ko, anak ko. Ha? Awan mat paggatang ko iti agas ko. Urayik latan mauyos ti biyag ko. Awan ti tatang mo, no nataya kon. Anya lakit din ni tatang. Di man sa unti kasta. Saan kayo pa'y amatay? Panunot yu laang dayta. Ay, mataya ka talaga no jak makatumari ti agas ko, uwe na anak ko. Agsardeng ti pitik ti pusok. Anya? Ay, no kaya't yu makita dakpaya si bibiyag. Ikanda kiti igatang ko, iti agas ko. Ala, wan tatang. Ikan kayo iti paggatang yu iti agas yo. Yak kaya't amatay kayo. Masya anak kinanggal teriyo, kasinsin na. At dagayam sakit na nga anxiety. Wan ka nung arod kasinsin ba ni? Inikak iti agsapa iti paggatang na iti agas na. Italaan amuak nga adagayam sakit ni tatang nga anxiety. Pinapuno na, kasinsin na. Inikakmat iti kalman iti paggatang na iti agas na. No saan ka no ang makatumar iti agas? Mabutbuteng kanulatan. Kasta mo ti imbaga na kanyak kasinsin. No saan ka no ang makatumar iti agas, agsardeng ka no ti pitik ti puso na. Saan anala ka dahita sakit kasinsin? No saan ang makontrol ni Uncle Terrio ti sakit na nga anxiety? Madadail laki di, ti limbong ti panuno na. Ay na, nakatangkaya ganjay init. Ngam nakailad ka pailaang dita sofa ti Riyaw. At dangarod sakit ko, urang bakat. Anya, day tamanan sakit mo ti bagbagam kanyak ti Riyaw. At dangarod sakit ko, nga anxiety. Kun-kunam laang day ta sakit mau. Ala, tumakder kan takuyugan nak amapan aglabay jay karayan. Ay, mabuti nga karumuar, urang bakat. Anya, apaya kabutang mo ti rumwar? At dangarod sakit ko, nga anxiety. Ansayat. Day talatan ti bagbagam. Di mo pa yan kayat ti mapan agtrabahaw. Kay kayat mulatan ti agil ilad ken agin inaw iti arak dito'y balay. At dangarod Push sakit. down! Di ka nagsaaw. Ammo kon ti ibagam. Ibagam manan nga da sakit mo nga anxiety. Tulungan na kit di amang galgal ka nagiti murang ta. Ay manjak. Anya ko matipagmadyam ti Riyaw. At dangarod sakit ko, nga... Ha? Ay, anay ko. Apay ngagsipat ka ngay urang. Ulit ang nga ibaga nga da sakit mo. Salbag ka. Ay day ti sintomas ti sakit ko Neta, nga. Ha? Day ko. Sumipat ka. Kumugtar ka pa. Ay nagsagit. Naliday ka ba? Nagbaybay sa dito'y paraang ang paritiryaw. Wen pare Felipe. At gamin sakit ko. Ha? Ada sakit mo kuram? Nakaro pare. Makapatay asakit. Lena, hanya kumangay day ta sakit paray. Nadagsen asakit pare.
Anya karon day ta sakit, paritiryaw. Anxiety. Ha? Aan saya ti kuram. Anya kumaday ta asakit. Sakit iti panunod, pare Felipe. Ha? Makarik naak iti panagbutang. Anya, nukasta, adan bagbagtit mo. Isal ba ka? Hawan bagbagtit ka o. Agas laeng ti masapol ka. Anya kay aklase ti agas day ta paray. Mala, iya si Degmaw, tilapayag ba, tayarasaas ko ti agas na. Paray. Denggagaw. Ha? Day tamo lang kayam ti agas mo paray. Ay umay ka nga runang, ta sakaw ti makamu gumatang. Ha? Ay, let's go, pare Felipe! Ay, dua pa'y abuti ti arak sibang ni pare Felipe ti agbayad. Wan, sak bayad si Ma. Dua pa'y kaarak. Naibusan ti arak alakaw. Na. Agbayad kayo kideng tanay, nabarbarte kayaw. Kabaalan mi pa iti aginom sibang. Da nagbunay. Mangted ka kidre iti inuman mega arak. Naibos nga rudan ti arak alakaw, tiryaw. Nagkulit kalaki dinaya. Paritiryaw. Kasalunan nga. Matay ka laki din, kurang de doses ti agas mo. Ay, wan garon, pare Felipe. Nasken ang matumar ko ti husto a dosage ti agas ko. Tapno sa anak amatay. Anya a dosage ti agas ti sasawin nyo adwa. At dagabin sakit ko, simang. Anya ti sakit mo tiryaw. Anxiety. Anya. Wan, simang. Kat arak ti agas ti sakit ko. Iso amangted ka ni ti arak. Tapno sa anak amatay dito isang 100 sinam. Anya. Kasano asaan nga agsakit ti ulam? Kanabarbar ta kasimbang pati dirabi ay. Di mo pa yan kayat ti mapanagtrabaho. Anya lakit din ni urang ay. Agtrab-trabaho akmat Anya ko matitrabaham. Karpentero. Sa dino ko matipagtrab-trabahuam ti riyaw. Agtrab-trabaho ak iti panunot ko, urang bakay. Anya? Agtrab-trabaho ka iti panunot mau. Kasano ko man napasamak dayta? Sintomas dayta ti sakit ko nga anxiety. Anya? Ansaya ti mananti bagbagam ti riyaw. Makauma dayta nga ibalbalikas mau. Jak nga rod malapdan ti ag-overthinking urang bakay. Anya mananday ta nga overthinking nga ibagbagam ti riyaw. Karaman ti sakit ko nga anxiety dayta overthinking. Nalabes a panagpampanunaw. Talaga adadail ang taulom ti riyaw. Agkakanat nagita ibagbagam. Adda nga rod sakit ko. Puston! Di mon dakdakamatan nga da sakit mo nga anxiety. Ay na! Siyak samot ti maadaan iti sakay. Kumusta ang terik na manggal tiryaw? Agsaksakit ka kalibay. Kimaraw ti sakit ko ba na ikanakan? Ayan ti kayo saan anggal. Nagtinakan na depression ti sakit ko baraw. Asas, delikado nga rodan, ano na danggayon iti sakit na depresyon? Nagpagaton ti dosage ti agas ko baraw. Saan laga na 3 times a day ti tumarak nga agas. Anya?
Nagbalina na 5 times a day, ti ba nagtumar ko iti agas ba ni Barok? Sapay awan ni gatang ko ti agas ka. Ay. Matayak tulatan ah. Saan anggal? Di mo ipalubos ang matay ka. Ikan kay di paggatang mo itagas mo. Ah, ay sigurado ka Barok? Wanang girl. Awanin ti sa baling agtitinulaw. No saan ada tayo nga agkakabagyan. Ay, agyaman na karoon ano ka sa ba ni Barok? Ay, nagsingpot ka kanakaan. Nagadumo ti bisita dagiti agkasar aka aruba. Madlaw abak nang dagiti daduma. Gapo iti panagkaw-kawas da. Ha? Ay sus, ni tatang di agsarsala iti salunan ah. Kat, ay madlaw na barbarta. Ay namang ibabay ni tatang. Isunti buy-buyaan dagiti tattao. Sabi nagalas tila nga nang agsalsala. Ni maragragan di sapin na. Agawit ang tatang. Di kay mangibabay nito kasaran. Bubuyahan na kayo lagi ti bisitang magsasala. Dinagmanlap na nga agsala, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Happy nga raw. Anya happy. Umay kayon, agawit kayong tatang. Aba, di nag-iguyaw, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Ay, sus, tatang. Maragragan ti sa pinyo. Sapay, awan brief yo. Ay, nakababain at talaga. Naragrag mo nga agpaisunti sa pin ko, anak ko. Naragragan! Mangibabain ka, Tiriyaw. Nakita ang dagiti tattao day takas latutpek nga iduldulin mau. Anya lakit din ni Bakit. Enggelake din eh, bakit? Day talatan agbarbar tagtiar aramidam Tiriyaw. Ibabain mo pa yun tibagay, medyo kasaran. Nabarte ka nga raw, Bakit. Kita manday talangan. Di mo pa yan napuutan ang napugsat day tagar 30 sa pinmaw. Anya lakit din, Bakit. Hala, ingka bagala iti sapin mo ija aparador. Agparparang day takas la agsarot at uklay nga iduldulin mau. Nagaduray tarablabam amurang yung kinitatang nanang. Hay, sinalbag day jay nga abam. Di nakpay amo at tulungan nga aglaba. Aldawan ngamjak pay nakaluto iti pangaldawan may. Ni ko matatangan ati nagluto iti pangaldawan nyo nanang. Ay na anak ko. Jak lamanam na mga agluto jay amam. Day talatan agtugtugaw ka nagid-id ti aramide na ija balay. Atew na pa yun jay inutel a tao. Nanang, Nauma ako, nuwe na anak ko. Saklatan ti agtrab-trabaho. Di na kun matulugan ti sadot nga amam. ala, siya akong ti mangitulo iti lablabaan nyo nanang. Inki agluto iti pangaldawan nyo kinitatang. May sabot at tilapia ti imprito masidaan ta urang Bakit. Wan, gaputa day talang ti kabaulan di kwartak agatangan. Anya? Jay laeng kagudwa abagi na ti sidaan ta. Sidaan tanto manen numalam di kagudwa na. What? May salangarutin at tilapia? Guduan bay. Di ka nagreklamaw. Ala, day tala kagudwa abagi ti sidaan ta ita Tiriyaw.
Ay na, sinalbag na laklakayan. Nakaturog manan dito yung sofa. Nagbigsa pa'y tiurok na. Agkay warapay nagitibado na dito yung sala. Di na pa'y amo nga urnosan. Ay na, mauma ka talagan. Makauman ti kastoy nga aramiden na. Aywan. Amo konti aramidak. Maya at daytoy anapanunot ko nga aramiday. Urang bakat. Kaya ko... Apa yan urang? Agbulbuligaw ka umatanda kiti matab. Ay, kaslamasan sa niban ka iti dagis ka espirita. Ay, sos! Ay, ngir ka mo tinakasla asaw. Ay, urang! Anya ka rin di mapaspasamat ka. Tanagrik nakit kaslak matan asaw. Anya! Ano mo ba? Anay ka! Ay, kinagat mo mo tanditakit ka. Anay ka! Naninisan! Ay, di na kagat ka! Ay, tumaraya ka! Taray teriyo! Taray! Ay! Ay, nauwi na anak ko. Ay, tulugan na. Apay, tatang. Tartaray kayo mo't ni masidag iti balay. Apay, agdardara ni kataklag yun. Ay, ninanang mo anak ko. Apay, ninanang tatang. Ay, nagbalinan nga aso. Ano? Kasano kumanak pa sa magdayta? Ay, kaslag tiwilan nga aso ni nanang mo anak ko. Ay, itaray na kanya ospital. Diyak kaya ti marabes anak ko. Anya? Apay, akinagat yun ni tatang nanang. Gonggo na. Dayjay ti maganab tinalaing nagpambar. Ibagbaga na nga da sakit na nga anxiety tapno makainom laang iti arak. Nanang? Kurang pa'y dayjay ngay naramid ko kunkwana. Hagsaga na ti awanan bain alaklakayan. Orang, nakimbag ka ka din. Rabiin, rabi una yan, maturog tan. Payan orang, agmimiyaw ka matay. Panagrik na katkasla akmatan pusa. Anya? Anay ko, kinaramutan mo tantarupak orang. Anay ko, nagsakit. Pa'y ti karamot. Anay ko manan orang. Kinaramutan man ang tirupak. Apay nga, nagbalin ka mata na pusa. O anya, amom itantirik na ti malukluko tiryaw. No ada sakit mo nga anxiety, adamat sakit ko nga agkabel. Anya? Daytoy pay. Ay, uston, orang bakit uston? Ay, pakawanan na kun. Kun naglaang na sakit ko nga anxiety. Kun naglaang na jay. Ay, ijak mo tandagin o mitiarak. Ay, tulungan ka tumatan nga trabaho. Ay, pakawanan na kun, orang bakit. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Mare, anyangay ti baro ala kum asim mangpad. Ha? Ay ko, mare. At dati kasangsang patala ko. Dress a bohemian. Nagpipintasik ka. Kasta ka di, Mare?
Sa anak pa yung nag-live iti Facebook. Ta nag-busy ak ngamin. Iso ngayon ton Sabado ti pa nag-live ko. Nakabisyam mo't, Mare. Siyempre, napan kami nag-date kini loves ko. Ngay patpati ko unay-unay. Anya? Katuan man. Ison ti lubong ko. Ison ti biyag ko. Iso, anapatag ti time ko para kin kuana. Alawan, Mare. Sapay la ko mga rod, tagbayag kayo. No asino man day taalabs mo. Oh, siyempre agbayag kami. Ta I'm good in handling a relationship. Sigamot, Mare. Ay, basta. Umay kanto ija balay, Mare, ha? Agkita ka iti dress mo. Ta nagpipintas. Ti ka barbaro asang pa. Wen, Mare. I'll be there later. Lakay, mapanak man ijay ayan ni Nicoliala inton madamdama. Kalpasan ti panangan tayo iti pangal daw. Ha? Apay, anya ti mapan mo alain ni Jayan day bakla? Adda ka no ti kasangsangpot a bohemian dress ala ko na. Ha? Mapanak man nagkita iti umanay kanya. Uray may salaang lakay. Napintas ngamin kat ti bohemian dress. Manungay ti maysa. Jakpay amo tasaan namot na ibaga itay. Ngam sigurado anangina. Tanangina mo't talaga ti kasjay address. Kasta ka day, bakit? Siguro 350 ti maysa. Kahit aday gatang mau. Ada ngam no ikanak pay akit pagyamanak iti kasta unay lakay. Ala, adda kwartak iti pantalon ko nakasabit iti likod tiri daw. Mangala ka iti sangaribaw. Isaw ti gatang mo iti dress ngay bagbagam. Ay na, agyaman ak unay lakay. Agyaman ak talaga. Ay na. Nagpintas mo tanday tayong paras mo, Mare. May bagay unagan ka. Nagmayat day to'y kulay na, Mare. Wala nga rin, Mare. Dahil paglakid din, tayong manaykan ka dahil medium size. Kunak lakit din no dakkel kanyak. Ngam sakto laeng magayam. O niya, gatang dahi ta? Gatangak day to'y kanjay kulay red itay. Apaw! Duwa nga rod. Mare, kakaiso na nga adda interneto nyo nga igatang ko. Ay kat gundawaya ko na. Ay, sana all. Ada iti asawa na nga igatang na iti dress. Siguro, napagbigyan ngamin ni paring Tonyo. Itinamitlo at dara si Sungay. Aywan Mare, saan laeng anamitlo Namin 5. Iso akundi itad, iti paggatang ko iti dress. Alam nga rod, saan ka nga ikan iti discount? Tadamit ka namin nila kay mo. Anya? Ay, sika talaga, Mare. Discountan nakmet ata ni Dwatiga tangek. Anya lakit din da ito nga online seller. O anya, may bagay ka di mo ilang kanyak da ito ginatang ko a bohemian dress lakay? Maibagay abakait. Adda ka di mo ti dress asan na may bagay kin ka. Anya, kas ka lamang artyo. Kahit podno mo ti bagbagak bakit. Anya laki din. Nagpintas pa na ita tela na. Talaga mo ni Nicoliala Nagpipintas tila ako na. Ne, laulawagam alakay. Ha? Nutila ko na kaditi napintas. Wano ni Nicole mismo ngaglaklako. Aday ta ka man ako nakon. Tila ko na laeng ti bagbagak. Sana karaman da dya bakla. Nasaya at matnukas na. Ibagam lang, numapinpintasan ka kenkwana. Tarugya kon ti agungat kunak tumet. Tila ko na laeng kunakmet. Anya kalaki din aya. Nalangarod, inak gumatang iti sidaan ijay tersena ni Bakit Inga. Kastoy ko. Wow! Nagmayat man day ta bohemian dress mo, Mare. Ha? Aywan, Mare. Nagmayat ti tela kan kulay na. Nagkatangam nga iti day ta. Ni bakla, ginatangkukan kwa na idi na minsan. Dua ti ginatangkukan kwa na. Red jay may isa, kanday to yelo nga inusar ko. Iso na lang tanangina. 450 ti may isa. Una yun, kung namatla no salsalud-sudak no mano ti ginatang na, kan no mano ti presyo na.
Para magababay. Ha? Adda ka di ibagbagam, Mare? Ay kwa, awan mare. Ti kunak, napintas day ta dress mo. Taabang ak mamangarot ti pa nag-live ni Nicole. Tagkita ak mamot iti kasta address, mare. Ay, wala, Mare. Saan ka nga agbabawi agumatang nukwa? Barang adamot may bagay kanyak, mare. Wow! Nagpintas matanday jay. Imain ko man. Oh, anya day taboy-boya ang bakit? Ni, kasla ni baklamot day ta agla-live. Ay, wala kay. Nagpipintas nga ron ti Bohemian dress ala ko na. Isong adatalo nga in mind ko. Anya, ay, nagadumutan ikang. Wen ka dila kay. Tapno adamamot na pintas address ko. Anya lakit din. Mabalin mo't amay sapay laeng ti imain mo. Apay, mano aya ti maysa? 450 kanula kay. Iso nga 1,350 amin jetalo nga in mind ko. Makaammo ka iti pagbayad mo Awan maited ko. Ammo maten Alunes payla ita. Ket inton Sabado payla ang ti panagsweldo me. Anya? Main ka amain. Di mo pa'y siguraduan nga umuna no adda pagbayad mo may. Anya kalakit ding. Ne, dress mat dagita imot mo, Mare. Wan mare, mapan ko man idrap, ijitersena ni Bakit Inga. Ha? Talo da ito'y a Bohemian dress. In mind mat ni Ikang hindi kalman na nag-live iti Facebook. Apaw, nagadong? Wan nga rin, mare, nagustuhan naman ati kulay kang tela na. Sana all nakamain iti talo. Sabi lang ko talay na dagos. Imbaga ken kuha na nga ibati na latan ken ni Bakit Inga ti bayad na. Nagnaaki iti tersena ni Bakit Inga. Nakuna na kanya nga adda ka no in-drop ni Nicole Ijay address. Dagiti in mind mo ka no? Ha? Na, mano ka nun ngal daw Ijay? Ngam saan mo pa'y mat ala Apay ngamin asaan mo amapanalaen ket in mind mo nga rod. Ay, kwala kay. Diya kakaiso na ngamin a kwarta kapag bayad ko kuma. Imbayad ko pa'y lang itilending ko di Martes. Isong awan kwarta kita. Anya? Ay ket kasano nga rod itan? Ket ni, in-drop da ni Jay. Ay naapo aya. Sigurado ang makapungtot da ya abakla iti kastangar aramidam. Saan mo't siguro lakay? Sana bale, tano agkakwartaak, mapan ko alaen adagos dayjay. Ay ingka alaen. Di mo orayan ang makaungot kan ka dayjay. Amamot na sa bali ni bakla no makaungot ko naktumay. Asukan ti agungkoy, di dahi dyan nga Ikang. Ha? Tapay, Mare. Tilansa mga min masungsungsong na dita nga agong mo. Iso nga asok nga asok. Ay napo, nasurukan na makalawas din na palabas. Manipot in-drop ko ti item na iyayan ti tersena ni Bakit Inga. Ngam agasam man. Aging gaita, saan na pa'y inalala? Ti salbag babae. Anya? Ay unay matanday dyan nga Ikang. Api ngay akas tamot tantar aramidan na. Talagang pagpungpungtutin na dahi dyan nga Ikang. Sapi saan na nga isisin dagiti i-chat ko kenkwana. Nga uri na ka-online mat. Ay una yan. Noam muna ko mga awan pagbayad na. Saan ko malatan nga agmamain. Tapno awan baybayadan na. Dita nga ron, idi madama ti live ko iti Facebook. Mine a mine. Haging ga nakatalo. Tiragragsak ko man. Taadda nagmine. Ngam, ay na, aging gaita. Adda pa'y laijayan ni Bakit Inga. Itulod mo laangan ijay balayda. Ay, no saan nang alaen, kalpasan ti talo pengal daw. Saan lang nga kasta daramida ken kuana ko naktuman. Anya laki din, don't me ko nakmanin.
Saan man ta nagranata, Manong Anton? Oh, Lydia, si kamad kayam. Papanam? Mapanak ko marita tersena ni Bakit Inga. Mapan ko kumaidrop da ito'y item ni Manang Ikang. Ha? Nag-live kami itilakok idikalman. Adamo tiin may na nga innam ablaws. Naku na nga idrop ko kanulat tay jay. Anya? Ngam nakita kamot Manong, alaham latan ah. Ay, isa natin ko. Ipanmulatan ijayan ni Bakit Inga. Isuntulangan ti mapan mangala. Ta isumot tinagmain. Ay, uwan gayam. Mano aya ti bayad na dayta. Bali 95 pesos ti may sa Manong. Isu a 570 amin daytoy. Ay, sige. Ibagakan ko na. Apaman ang makaawid ak. Anya kalakit din aya. Saan mo pa nga inalala ti item nga in-drop ni Nicole? Ngamita, adda manan ti in-mind mo kadagiti lako ni Lydia? Ay, kwa. Alaak mat day jay lakay. Anya lakit din aya. No kasta nga rod, ingkaalaan itamot lang. Saan mat nga itaalakay? No Sabado. Anya, ay una yan. Pagururayim mat di tao. No saan mo nga in mind dagi jay, nalako da siguron iti sabali a tao. Saan anaistak jay? Wen ka day. Makapasuron day nga aramid mo. Siya pa yun ti mababain kapo iti kastangar aramidam. Lakay. Kanayon kumot nga ibagbagakan ka. No awan tinamnama ang mapagbayad mo, saan ka kumamot nga agmamain? Ay, joy minor ka ako nada. Anya? Inton kwan, ipos dalang arod day tarupam iti social media takitaam. Ganabam ti maibabain kapo iti kastangar aramidam, salbag ka! Ay na, sakit ang talaga ti ulo na dyan, babae. Bigbigat pa'y laang agong ungot ka manan, Mare. Kasanuman ngamin, Mare. Aging gaita. Saan pa nga nalala ni Ikang dyan drop ko address si Jayan ni Bakit Inga? Diyos mio, Mare, Mare. Nagbuotan. Ngam saan na pa'y lang nga nalala. Siguro akat awan pagbayad na. No awan ko matipagbayad na. Saan amain ni tilako takin lako. Tani, makapasuron matikas dyan ugali na. Tinasaya at nga aramidam. Mapan ka laangan iji balayda. Kasaritam itinasaya. Ay, saan, Mare? Saan nga uso kanyak tikas ta? Ipus ko kidi man tiropan na iti apagbiin. Anya? Maruwam tikas jengar aramidan na. Saan lagayam asyak tinagmaynan na iti ado. Uray ni Lydia. Ado kanutiin mamay na abado. Ngam saan namat anapan inala. Kiawanan bain a babae. Apaw, nagmaya ti tuturugam dita. Apay, saan mo nakita ti rupam nga impos ni bakla? Anya? Impos na tirupak ko nam? Katuan, impos na gapu iti pungtot na kan ka. Agasam man nga minday ta nga aramid mo. Chat kanukan ka iti messenger ngampulos asaan mo mad nga isisin. Anya? Ay una yan? Saan mat lama ka uray mat da dya tao? Alaag mat kat, ngam saan kumapay nga ita? Ha? Anyang alaam ngam saan pay nga ita? Iso nga rod nga aglaklako da. Tapno addamet paginkaman da. Kasano ako mita da iti laklako da. No si kamat ajoy minor, may stock ti item, gapukon ka. Ala, kita tarupam nga impos da. Taagnakam ka. Uray ibagam akaswam ni Nicole, gapo iti panangipos na di tarupam, ay na, si kakit di tirumbang agbain, anya lakit ding. Itaman pa nga imay ka dito yung balay mi. Ang makapaasar tiro pa na. Si kakit di mat mare, pangaasim mo tan I-delete mo ti rupak nga impose mo iti Facebook. Apay, ada pagbayad mon? Ay, uwan mare. Adto iti bayad ko kan ka. Napan ko pa'y inutang kini katugangak dayta. Anya? Inutang mo pa kinikatugangam ti pagbayad mo iti in mind mo address? Diyos mio, Marimar! Anya ngay nga rod mare.
Basta i-delete mo kumaatin post mo. Nakababain nga minunay. Naina, among madgayam tagbayin. Ngam no apay pinarigat na pailaan at singirkan ka. Kwa. No among kumamit ngamin awan pagbayad mo. Saan kang agbalin a joy miner? Gapulaeng tanakita manapintas kan may bagay kan ka. Ha! Ala, sige, main ka main. Into numalpas ana idrap. Saan mo matgayam nga alaan? Saanan ang maulit, Mare? Ikarik dayta. Don't me, kunakmanan, ha? Ala, inkapay iyayan ni Lydia. Inkabayadan tirumpang abayadam kan kuana. Tani, impos nan samit langin tirupam. Anya! Si kakit dimot, Mare. Kaslasaan ka abayadan mo, iti inaramid mo kanyak. Di mo la maura yan nga umay kabayadan. Ne, takas na si kapit adaganas na nga agreklamo. Si kalanga rodan ti perwisyo. Mare, awan pa'y laang ti pagbayad ko itaken ka. Naibayad ko nga amin ka ni bakla dya inutang ko kani katugangak. Anya? Kat kunak man no imay ka ditoy tapno umay agbayad. Saan matgayam ta umay ka laang makisarita? Ay, anya lakit din aya. Ikarik, Mare. Apaman nga da kwartak, umayak agbayad. Anya? Amo matgayam ti makisarita. Apay, adi mo man laisin dagiti messages ko iti messenger. Ignoram mat ngamin. Asino kumati saan ang makaungot ngay? Pasensya kan, Mare. Pangaasim. I-delete mo kung matirupak nga impose mo. Pangaasim mo ta. Saan akon nga agmamain itilakom. Promise. Dayta ti maganap mo iti kastang ugalim. Agasem man dayta, uray la dua ti nagipusken ka, gapulaeng iti item asaan mo nga inalala? Ala, gusto ko man alakay. Nakisarita akon kadakwada. Nalpasan. Gusto matan Dayta, saan mo akayat adanggan ti ibagbagak, tamom amasol mo, salbag ka? Gusto nga rudan. Oh, naimbag ko ma, no si kalaang ti maibabay ni ti kastang aramid mo. Saan mat, pauray sak nga asawam, kat mairamraman, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay na, kastoy latan ti kabibiyag mo, Merna. Awan pa'y pulos lulong awam mat. Ay kat adan tulat tamat amanang. Sapay umananak ka. Masikog ka man gaya man. Apay, saan nyo nga amo, dya kunada a family planning? Ni manang mat, pati pa nagsikog ko, pakibiyangan na. Piton ti anak nyo kaniguryo. May kawalon day ta sikog mo. Kasano laang ti biyagyaw kat makitaltalon laang mat nila kay mo. Manang, adda ka di extra akwartam dita. Kunakon kat, dumawat ka manan. Sa anak ka dumawat. Umutang nga. Igatang ko lang iti school supplies dagiti anak ko. Nakiasawa kan tumat ngamin iti pada mamarigrigat. Nagado ti agar-aram kan ka. Ngam no apay adadya pa aguryo ti pinilim. Manaw ti ka sa pulam. Nagawi doon, ni manang mo. Kaawawid na. Anya man ang timbagbaga na kan. Awan, imay laang pimasyar. Inuy-uyaw nakmanin anya. Medyo. Talagang aging gayta. Sanakpay ang aklon ni manang mo. Bayamon Hun, bakit? Amok amarigriga taklag. Ang dayto iti bakin ka. Atidog ti pasensyak. Amok day ta, lakay.
Nagananos na lang bakit? Mamati ak. Dumuras tumot lang ti panagbiag tayo. Isungarod akanayon ko nga ibagbagakan ka. Sige pa'y lakay. Nay-nayunam ti kinagagat ken kinaanos mo. Anya mo tan dito ipasidam kanyak. Agriri ka? Saan mo't asi ka tagbirbirok? Tinapaan na magbaga. Huh, jak kaya tayo ta. Dayta ti adda, iso nga iso ti anusam. Oh, rajak mangmangan. Di saan laeng? Nauma akon amangay ayuken ka. Oh, napan ka lang arod nakipalingkin. Natengpay lang ti ginatang mo. Sa anak-anapan nagpalingke. Naggapo ak balay ni ading ko amerna. Kat dagitan nateng mula nila kay na. Kat, apay nga arod aban ni kesan nakay. Wen tanagagat ja asawa ni Merna, saan akasken ka a degree holder ama ko na ngam awan met trabaho na. Aha, agsao ka manan ako nak. Mabalin ko mo't kati agtrabaho no kayat ko. Kat, apay nga ron asan ka nga agtrabaho. Bumaket akon a maestra. Saan ka pailaan nakabirok iti trabahom? Tati kayat mo no agtrabaho ka, si kaadagos ti manager. Nangina ti irik itaka. Amok madam. Iswa dinanon kan dito'y taltalon. Gaputa kayat ko asya kon ti gumatang iti apit mo nga irik. Ay, pudno ma'am. Una, saan mo nga ito iti sabali? Gatangak iti special prize. Nagmayat ngayon no kasta ma'am. Saan nga main ang nagtalon nagitirad dumaaman nalon? Gaputa kabutong datitikag. Angam sika, nagtalon kalata. Turod lang ti pakinakam dayta ma'am. Isu nga raw, aman manaw, ti magatang nga irik ita. Nagswerte ka, ta nagtalon ka, guryaw. Itultuloy mo, tadakkel ti masangwanan, ti kaskan ka. Miss na kita. Wow, nagsuhitan. Oy, tenga ti rabiingam cellphone ka pailaeng dita. Ha? Ay, ginitak lang di oras. Oras nga, adda ka chat-chat mo anya. Ha? Ayawan, maturog ka kiti. Sika nga awan trabaho na ti makichat. Ay, di ka lamabain di tabagim. Na, rab-rabi nga sermon ka. Oh, diyan mo cellphone mo, tagri-ring. Nibayaw mo da itoy. Ay, katsong bata mo na. No, apay mo't nga awagan na ka iti katangaan ti rabi. Hello? Manang, naganagan ni Merna. Adda kami dito ospitalita. Nasayat mo, tanaganakan, ta sana marigrigatan. Lalaki ti anak mi manang. Usto day ta na, ipalaygit mo ni bakit mo. Sige, umay kami pumasyar di tayo ton bigat. Bye! Puunay ka mutan. Taagunget-unget ka. Imbes ko mamaragsakan ka. Maragsakan, anagadon ti anak da. Ay, kit nagagadamot ngamin. Wen, nagagat ni bayaw ko. Sika, sadot ka. Maturog tan, saan kan nga cellphone? Inidap ko lang araw doon. Mamwak lang ang makichat-chat ka. Putdag ta junior mo. Nag-cute ti baby mi anya manang. Wen taubing pay. Naa, ni manang mat, nakamisuot manin. Amok mat nga men nga adulat tan ti baklayam arigat. Agasam day tapito nga ubing abiyagan yung ay. Kabailan mi asuportaran ida, tagtintinulong kami kiniguryo. Mabiyag kayo iti panagtaltalon na laang. Di mo amo ayamanang adinanon dapay aginatang jemula na nga irek. Day talaang ti panpanakkel mo. Swerte day tamanang, manmanutikas na. Ni manong ay, kumusta mat? Ay na, di mong damagan. Mapirdi laang ti aldaw ko. Adda ka din trabaho na? Saan ka di pa'y nagmasteral? Awan, nagpili iti trabaho.
Da ka gaya man dito'y lugan, bakay? Tatay ka pa'y nga ururayan. Apay, asino ti awawagam? Ah, iya kumpare ka. Kumpare nga, katawa makisarsarita di taadayo. Kumpare ko na. Makadlawa ko na. Mamok lang alukluk ko na kung nagtumot nga men. Agalwad day ta alwadam. Putdak day ta. Ako, pandarak man lang ang lugan. Agong ungit ka manin. Ala, inta, pumanaw tan dito'y ospital, tamapana ko nagisuro. Nagmayat man, nagitiapit mo nga Eric Guryo. Natiyambak lang, ma'am. Nagdarakkel, tidawa na. Kay kami na talaga tagtalon, ma'am. Kas iti sigod syakman ang tibang gulpe. Ay, gatuan, ma'am. Basta kada agapit ka, ibagam kanyak ta syak timang bayad. Wan, ma'am. Arigla daw. Nagsakitan ti pagbagik. Kasano asan nga sakit day tabagbagem, kat nakailag ka lang mat dito'y balay, saan ka pa'y amaininitan? Masanburnak nga rod. Apay, di mo amo ang makapakanser ti singising ti init. Nagkanser ko man ani bayaw ko aguryo. Oh, iyawatan nakman kidi iti namag. Diyos Aha, naglaing kan? Pati inumom ipayawat mo pa'y kanyak? Sige matan Di nakpay among asikasun mo. Pasig la dahi agong unget akan ayon tiraramidam. Ano tiyar aramidek a paperwork ija eskwilaan? Tangay nagililad lang tinar aramid mo. Tumakder ka, tamapan ka agala iti Diyos nga inumam. Ne, bakit? Adagbusbusina. Ne, puraw mat avan day ta nakaparada di ta igid ti kalsada. Asino nga ta ti makinkukwa? Adda ka ni Manang. Lugan yo day ta puraw avan? Un. Ginatang yo? Un brand new da ita. Nangalaan yo nga iti kwartayo a pinaggatang yo. Ni Manang mat. Gaputa agtaltalon lang nila kay ko. Saan kamin ang makagatang iti brand new avan? Manula ang abulan asa anak abimisita ija balayo? Addan lugan yo abaro? Madama pa yun ang ipatpatarimaan mi jay balay mi nga uyawam apan aw idi. Adda kwartayo? Ni Manang makapakatawa. Awan nga min bilib mo kin nila kay kukut. Masikog ka manon siguron. Saanin Manang? Nag-family planning kamin kin nila kay kukas kunam. Invitation para iti panagbunyag jay kaanakam. Isunday to dya inyanak mo ija ospital? Nag-cute man. Kaano nga iti bunyag? Lugan damir na di puraw avan? Kita man, gapo iti kinadakkel ti anos ni Goryo, nakagatang da iti lugan da. Day talugan mo aginatang mo pa'y idin 19 kupong-kupong, dandanin saan nga agandar. Mayat sa ti agtalo na. Mayat sa? Agtalon ka? Idin to adimon to pa'y may korre dya inadal mo? Ay, nagmasteral ka pa'y mat iti mano atawan. Istambay ka mat latta. Isunda ito'y jay panaw idi abalayo? Un Manang, impa second floor min Tanagadumot ti anak mi, kasapulan dati bukod da asiled. Naka-tiles pa yan. Ura jay kusina yo akadaratan laang ide. Nakagatang kami matan iti TV, tapno saan amakibuy-buya iti kaaruba dagiti ubing. Nagpartak matan ti panagdorasyo, Mirna. Sige nga min nila kay kumanang. Trabaho at trabaho, aldaw man kan rabii. Naudi kamin kan ni manong mo. Kasjay latta ti kabibiyag mi. Agap apa akanayon, gapo iti kinasadot ni manong mo. Ala, intakit din ijay kusina, tanakasaganan ti makan ijay. Aywan gayam, nagsangpet sa amin ang dagiti padpadaanam a bisita para iti bunyag jay kaanakan.
Malpas ka din, anangan. Ado pa iti makan. Man kalata, mana. Ay, uwan, kalkalpas ko. Birbiro kak man nilakay ko. At damat ijarwar mana. At nakasarsarita na iti cellphone na. Nangan nga tamot tan. Inak man damagan. Oh, I love you, kunak. Sika talaga. Nakasweet ka. Miss you. Pakisman nga rod. Siyak man mat. Kisnak mat, Nay! Kiss gayam, Ay, ni bakit mat? Uray akla na ulaw. Asino day takasarsaritam? Asino? Ay, bayan, ada ni misis ko. Asino day tako na? Ay, nagaduti tao. Di naman ibabain dito eh. Awan bibiyang kuno ado ti tao. Kunakon kat. Idi pa yalukluk kunak. Ganun na bakit? Apay aya, madama ak nga agi sa serve iti kanendag iti bisita. Ay sus, ni manang mo. Pungpungutin na ni bayaw mo. Anya, taapay. Ingka kitaan. Anawaam ita, delikado. Manang! Guston! Awanin buok ni Manong! Kaasa na! Kalbok day ti a tao. Ibatan nakmirna. Nagadun tao amang buy-buy kada kayo. Di kayo lamabain. Mun nga rod. Iskandalosa na manang mo. Kasano sa anak nga giskandalo? Awan lang arudan trabahom. Agbabae ka pa'y. Awanan kay tipain. Ay, saan mo nga ibatan ni manang mo, Mira? Ay, kasla yun. Ay, nasugot pa. Yan na. Guston! Unay matikas to yagasat ko na yan. Manang, nagmalmalon kan nagrungrungaan. Nagdadakkel tong adagiti ay bags mo nga agisuwi. Nagmalasa ka na kiasawa iti degree holder. Barang agbalbaliwon ni Manong. Imbagpaykan ka, tauray numan nalon lang tinasawam. Nagagat ka na anos, nasingpet pay. Oh, lakay, nangagmaw. Umay ka man nga min ditoy, api nga da kaya dita kusina. Inak ngamin kin ni manang mo. Api amabain ka. Anya laki din, ay halakay. Oh, manang, adtoy nila kay ko aman nalon laang. Yam, kas makita mo't, na progreso ti panagbiag ni, gapuken ko na. Oh, anya nga lakay, wun ko nang butin ah. Anya lakit din, agsao ka mo't ah. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.